Munini wa Gavana Meru Mutuma Ntwithingia augite ni untu wa nthoni muno kuona gikundi kimwe gia antu makuma egembe kuthi guonkana ki gavana ni kenda mona maendeleo. Mutuma augite Mumeru ari na kioto gia kunenkerwa maendeleo itukumakania murengo uria ari wa gisiasa na Wempuru Abori akiaria augite magatigira makweberia gavana gitini nontu naremetwe ni kurutira Ameru wira. Miario no ni gwatitwe mbaru ni MCO Mwangandia uria augite kiria Ameru makwenda ni mirandi ya kuguna akari monde mutugikare enainu. Tore atongeria tutebubwitharia favor kuburetera maendeleo ni akieku ni ushuru burokurita ni migambo ya munini wa Gavana Meru Mutuma Ntwithingia keria Nteresha Mwangandia ne dirite akimenerie tagarira bamwe bakari begembe bala bashumirire kumya kithiru gwito bisi ne changa bana kawira Mwangaza kuga nkome bakiuga ni mirandi ya witi na mbere bathingatetie na ndiji Mutuma na MCO ukonjo kimugambi bakimenerie tagarira reu nande aretakagira naregembe abagora akabere jeni twete watabuge babwe ndi mtu mwega muno kandengerwa egembe no kwingere na ntene kuhu kanthireo muthamuringere kura bomwiringa bana kuma ntonyere mwankana indi atho ibugire uri ke gaguchwa ntokairi beja kuga egembe ryaku ndaibwa bobo sana kuona timu ya kuuma egembe yeyete kuwa katweyete gutuliria Gavana Maru kenda uturetera maendeleo uturetera barabara uturetera ambasari cia kuthomithiana uturetera ndawa masibitari uturetera twanya twangugi ciana ba ECD ndirenda kuwa oteri njoni batire wito tulia Maru kenda bureterwa maendeleo koro kidinji Mutumari uria ni untu akaribe gembe ni baretere koromba kana guturia rubagitagia maendeleo na ndeki uria kyawe kinene ni kethira kinya karibatigana na imenti bethire bakithithagio ende yembe ibareyire koromba obaretera maendeleo imenti nabo twite tukarombe kinya twe tiania na twe tukarombe katuwe tukure atuenze wita kuromba katuwe tutiromba mbia yuka ikaeta ku katuwe tuenze tukua etukumenya haki yetu no twende civic education tukaita nantu na uninga atongeria gikundi gya kuita nantu civic education ndona ibaurite nkauwa iturite na ntenda kuthugia thirikari ira ndi deputy governor ikwaria Oma na ntirongoci ya Meru ikubera nteto ciama Kiremo bunge watigania Wempuru Abori na wethira kemeneria bunene otongeria Gavana Mwangaza akiuga mwankira thaiji mwimenti mutigania na mwigembe no kabakurani wagubwa mirandi ya witi na mbere maturene turantu ba Meru County tukunoga nontu mwigembe kakurira erugura bukawira Mwangaza mutiania gakurira erungwa kawira Mwangaza mwimenti gakurira erungwa kawira Mwangaza na nibo ntukuwa kawira Mwangaza twawitithirie mutene iguru na turenda utinukia mpala etika lulu inyarinda etamurwa tukwinumia mpala etika lulu 2027 wane kwa amani nikentu yukie Mutuma na grupu ewe na mbiyewe na nibo ntukuwa batwe team leader wetu kana kapteni wetu ken grupu yepeo Bwana Mutuma kato kwenda kuwa batu turantu wa Meru tukunoga na kila kitu nugetin tukimwakira ntona mantutajau ya utotiania ote mutiania rumu mbiroro ote mutiania tene tobia tutongi mno ati kwanza tiania completely tutongi mno ati kabera Mwangaza na kumiria kwa ndene mikiduri wetu akiana ng'ombe ina kiraka kiovyu ke black na kiraka ke mongo ina kubukumira ke kimulaito acho ng'ombe ninje kila kinini ruli hilo ngombera akaria no to konga ngombeje no ro kinda kya no na kobia no to konga ngombeje akarenkera ni karai kale kana ngombe ekinya muchere ukwa etirewa no to ninko boku ko wantu to Meru County katu kwa bato tiruka atutafumzika hata kidogo
nontu kunowa ni kawira Mwangaza Mudiene Brunto mwere msenjo kya kwende kinyira ngabana Mwangaza bobwega gavana thikeria bwega antu bakoba mwangandi ukabaretera bekibiki kaire ukabaretera ng'ombe kaire ukabaretera nyatenti kaire nontu thirikari ebu ikuretera mwananchi kintu kiria ati kumba kureta yoma ntore na bekibiki nkuru kiengiri ena cio kurute kurubate na tent ya iji chekundi cha kanisa cha kila mari bena cio kwenja etene nyemo ng'ombe otenja etena ng'ombe lakini ndia ngabana akauma na area eja akamatete ng'ombe aretete karaene ri antu bakaraene barare batema mi kwina iguna nontu bakuretera ng'ombe na bena ng'ombe nturene oni ndera ngabana otere mwangandia tutena barabara neja marakita turetere barabara cibitari cietu itena ndawa neja ndawa na rori atwetere cibitari cietu cia Mwanga Bwana Yesu asifiwe twana twetu tukarera gite twana tutano neja na itena twakireira cibia icindihi lakini ranka abwethera bukina era tent oni inyante karaku enabwe kuma Mwangambia gicigo mbunge kya Central Imenti nke report ratito cia weru rea kwa rieto ni Mutugi Kare.